sobotu u Šidze na zmahanju učestvovali 8 grupi, oko 250 amateroh. Do Sremske Mitrovici 17. maja odchodzi mladša grupa tanječnikov zo Zbitiću, jak i grupi zo Šidu, Erdeviku i Ljubi. A u staršej grupi do Mitrovici Perširas odhodza i amatere zo Kulturno-umetnickog društva Dragutin Dragan Koljesar zo Zbačincoh. Dičičanje inšak u staršej grupi nje nastupeli pre obovjazki u školi. Na zonsku smotru tradicijev do Pećincoh 27. junija odhodzi Židlova starša i mladša špivacka grupa Kulturno-prosvitnog društva Đura Kiš i Slovatske jednoti zo Šidu. A nijedno kulturno-umetničko društvo zo Šidu nije malo toho roku u konkurenciji starših tancošoh, ta smotra bila veljo hudobnjejša.